let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide. Pozdrav braćo, ljubi vas brat, dobrodošli u novi klip na našem kanalu. Danas želim da vam pokažem kako najlakše i najbrže skinuti video sa YouTube-a, znači Full HD, sve znači video čitam, ne morate da idete da ga konvertujete, znači ništa, samo je potreban jedan korak, color share. Želim da se zahvalim do 21 subscribe, sve što je potrebno jeste da uđete u neki video. Evo sad ću ja da skinem na primjer ovaj intro za kanal 2, pošto ga nisam još skinuo, a objavio sam ga pa mi se izbrisao neđe, ne znam tačno gdje. I idete ovdje što piše www. Znači posle www. Samo kucate ss, idete enter, sačekate malo. Neće biti gameplayova još jedno 3-4 dana zato što rekao sam u prošlom klipu da me internet zeza, da je loše nešto konekcija, pa treba da riješe to ove nedelje, tako da kad riješe. I kada ste to uradili, znači iskočit će vam video ovako, znači idete mp4, imate 360p, evo, ne znam šta je, znači mp4, HD, i idete samo download. I video se skinuo. Video se skinuo. Nikad brže, nikad lakše. Znači ne morate da idete YouTube konverter, pa da tražite mp4, pa da link, znači samo kucate ono gdje je www. Znači kucate ss i to je to. Ne znam da ste uživali u ovom klipu, nadam se da sam pomogao. Ako niste znali ovo, obavezno bacite subscribe i like, mnogo bi mi značilo. To je bilo to što... You decide if you're ever gonna